Sesia Ghana ye wono akwaye se uda sori no wante asema na chese sada no wan sori eno no anase wanya nkwa na se wonam wiase susu a ema wadwen ye wo se Ghana ha wonam no obi enimu ni nyina enesen eye yenua bema eye swali asema eba ye be 2 years ago ni nanso asem no entenda ye ewo musese ne Ghana fo se ne ye peno ese ebe kontentem na won ma wodi sa nyamra nsemi won ho ebe dede ana wondin ebe piame ya ateno yenya ne saade enso eno enkyere se etwagu anase ye jai echiredi na ni nyina ne sen ye papa Kennedy Agyapong eba abonten ese police for omom 1 week se wantimi amonipa enam no so a Ahmed Swali eto anananom wo ense do no edin dia ene na wono ankasa ebeba bebubodin efri se sa asemi ankasa no atwi ne pepa peyi a enye asemkuma ni nyina ne se wokoka se eye tiger eye aremeya anas ehun nsem no obi biara obehu no se wode beto abonten efa ketase hye ne proye hu no hu no abonten abo no dia obeye ne bia faye no ekaba egina ono ankasa so obehwe ese bibibia ede asem ebeba efa ho wono ankasa ebeso ano eno enenam so ayenua eye swale ekohia ni wu a onipa bonfo bi eje ne nkwa efri ne nsem na asemi abeye asem a sisi Ghana yetwe no abasa ene sra enye asemkuma akra ni nyina ene sen eye ye papa Kennedy Agyapong oba abonten ebema police for enadodo a won fa modin a besi sabre ni nyina no wonte ehwe no ono ankasa eba abonten na abonten a oba ye nyina no woba ebebo abrante ebidin a ye fe no eye jiabo obebo jiabo din a ni nyina koye nsem bebre sisi Agyapong so aba abonten Nasem a oka ne se wonim obia ye fe no Ahmed Swali bia na ono adwuma a woye no wonye adwuma ene media e wotwa ka bia na adwuma a woye no oil and gas ho adwuma ene woye enu nti ede nti ene wode ne ho ebe folefole eye abrante yi ewuo ensem ho na Ghana ha na ye wo no akwaye se wote ho na se wokọ anim wa abrabomu a na eha ebinum papa eyiye na ansa na obi ebe pese woye Ghana ni no obe pese obe na wobehu ade a woye se ekọ anim tumpon wa abrabom no na chese eya adwenbone na wiase ha nyina African countries ohun kura adwenbone anase dipa bone for ahyemuma ese Ghana for wode Ghana toto enuanum Nigeria for ho a Nigeria ni hu se ni nua ekọ nanim a opin no ebisa se onua ekwan ben na wo fa so a woye unwuma anase wokọ anim wa abrabom sa na onua no so ede akomapa a kire no nanso Ghana ha no de ente sa dia wonima ene se wobebo nipa fom wobesei nipa din se wokọ anim abraboma na akoye se yade eye wunua bi ya na eno ene nam so ama ene Kennedy Agyapong ebubobubo ni din na ono wo hu ni se eye nipa bone sempa na opani Kennedy Agyapong eye no every se wobo eye dwabo din no wabo din ni nyina madodo na aba na ono hu ni se wono no woye mere Kennedy Agyapong ne fo se woye mere enu nti ene wode sa asemi nyina aba besoa no na ontena senso ema fufanda ne kwaye esa efise fi se asemi baaye na openi Kennedy Agyapong ebubobubo ni din no akwaye bibi akwaye se ohawo bi pa na aba beda no so na no obisa ese nti openi wadwene ho pen ese ade a woye wode sei ne nipa a woye wodi gu nanim ase ana de oye wodi gu ne ho fi efise asemo kan enim da onim ho hwe na afen so wo ma wo abusua wo business partners asema ekoso yi no so wote a ebe ha adwen na ne ama wono waba abonten a wo ye sa video eye video aye ba beboy wa hwe video no wose dia ama waba abonten a wo ye sa video we e de akira mansan enyina ene se course eba enamfofo abusuafo ene messages omo text no ano den pa ye eno ene nam so ntiam waba abonten ewo mu se woni aposifo enya asem pen nasem aba beto aposifo apono so pen de nanso so wonam ho a wonam ho no abusuafo ne namfofo ne omo ye adwuma kra no ebedi adanse ese wono dwabo no wontimi mpo mfa ne nsa nka wansena mpo no watimi aba se wode ne nsa ebeka nipa bi a ebeba ne se wobeku no ana wobeje ne nkwa efri ne nsam ama ne free atiasefo asase so enu nti wo sre
ese ehu behia ese se bibisa ekoso a empenifo behwe no aka ne titiu ene owura Kennedy Agyapong se asem a wode so no wonim ho hwe na emom no moma yenko hwe video no ne enti ono ka se no asem na afi yento enkomo no so. The idiots and buffoons decided to just go do lazy job, Google Ansu Agyapong, and because of the issue I had with the Ghana police, of which they have even apologized, of which the report will be out very soon, you saw me as the easiest target, right? That I was declared wanted because a supposedly big man who thinks that he's untouchable, who thinks he can bribe, he can pay, decided to defame me. Now the truth is out. You go out there, pick wanted by for what do you call defrauding by false pretense, which happened on the 10th of January 2020. You saw over hundreds of Ansu Agyapong. So no, this one is the easiest target. You publish me that I killed somebody. I went to Kumasi Academy. I left Kumasi around 2005 to 2006. The longest I have stayed in Kumasi has been a week or two. People are quick to have the breaking news. Oh, we found him. And then you use just 1 second to tarnish somebody's reputation. You forget that I have a wife. You forget I have children. You forget I have business partners around the world. Over what? Likes? Over views? My picture is all over the place that I killed. What if the family of Ahmed meets me somewhere and they stab me? What will happen? What have you achieved? I have 3 children. Is it not stupid? What's sorry, I must say Jonas. We are stupid. I just did this video because the calls coming and the messages coming from friends, family, is just too much. I just want you to be at peace. I am here. And you know me. All those that know me, that they know that I can't even I can't even, what do you call it, kill a fowl. I'm a swallow. Minimuno. I trade oil and gas. I'm an oil and gas trader. I have nothing, like, I have no relationship with any media, whatever investigation, because oil and gas, and yet, what do you call it, tomatoes, I advertise. We don't even advertise. I don't know who Ahmed is. I don't know whoever the fuck is. I don't care. The first person that did that news said my guide, my life guide, whatever. He apologized and then wrote a retraction. No, that one, people will never see that one and share. They will never see that one and share, but they will rather get what will dent. That is why I say, in Africa, the most wicked bunch are your Ghanaians. I have traveled all over and I'm telling you, the most wicked bunch are your Ghanaians. We are interested in the downfall of our brothers rather than what will uplift us. We are wicked. When we look at Nigerians and say Nigerians are this, Nigerians are the best people you can have. When the issue of me being wanted last year broke out,
people or yet no was kasa or you don't know yet say and I didn't go school and you don't know to be a pejana hosa. Stupid people. And Nigerian will rather come close and say, Charlie bro, I want to be like, can you show me the way? Unlike Ghanaians. Wa senia abrante wo kasa utimi hu se sedia ne din ahyeta na etene ewo oman Ghana mu na enye asama eye asempa na emum enam kwan bone so ne din ahyeta no eha ne pa eye enu nti wa hwe se de wo kire ne nsem na na hu se eye na ahomete pa na mi bisa o se ekoba ne se obi hu asem ebe fore nsem bi hu sei ana obi din ebe fore nsem bi hu sei ya ede nanka esese yeye e wose yenya abotre ye twen ma police for nankasa ba abonten ebe da nipa na di ye yi no kire ana na Kennedy Agyapong yenua ye papa Kennedy Agyapong asema wo ka nyina no wose sa picture ekita no no de kire se dwabo enim ensem ihu bie no eye aposifo ankasa ene de kire no aposifo na de kire na mibisa se sa aposifo na de kire ya ene na eden ene si aposifo no ho kwan enti a wontimi wankasa wontimi nda nipa no adi na ebeba ne se wose ye papa Kennedy Agyapong eye pentem ai wo pentem wo pre se ne ho ewo mu bi ni nti ana enti ne wo pre sa se ye beda emrante no adi ana se asumdwe bi ena wo pe atentene ne ena wo pe ama yenua bema sule niwo no ana sansem we ayensem bebre eha adwen pa ye na so ekoba ne se eye nipa bonini bi ana se obi fufuro bi kura ena ne ho asem ekofole eye sule niwo yi mu a enka nipa no wobenya akwanya ese wobetimi aba abonten senia ye papa Kennedy Agyapong aba abonten na wo kire se wo bubo din nipa no wo ho kwan ese wotimi be bubo obi din sa keka na ebi se me ma da kwa mete he de minimu se enka asem bi ba na ekowie mpenifo anim sa apolisifo anim anase kokot sa na obi fu from pentam mu aten anase obi fu from pentam emfa ensem bi mbeto abonten sei na akoba ne se ye papa Kennedy Agyapong oye MP no enti no wo ho akwanya ese obubodin anaso ese fata ese wodi obi din ebeto abonten se ode yenua adwabodin abeto abonten ana na wo hwe senia yenua bema dwabo kasa na wotimi hu se asam ne ha ne pa yi asam o kan ya na ha me kakra ne se Ghana ha wobi edin beda abonten a nipa bebre se waji din wayeye wakone nimu abrabo mu no dia dodo na eka ne se na brante yi de se yenimu no fiti da be no timi peja preko pesa ofa he no nya ne sika de no yeye okone nimu abrabo mu sa eno pa na ehu hia me ebi se Ghana ha akoye ade eda ho se wuji din kakra pe ne yede akoye se yede din fin bi anase edin boni bi ba be bata wo yie ana wo kan kwa wo ko ewo abrabo mu no ho na so eno no eye ana ese efata ese wunua ekonanim a ubegu ne ho fi sa na se wunni nyina so papa de a enka hu behia ese ubeka wano atum ebise dwabo asem wo kan se wono wone media ni bia eni twaka na adwuma wo ye soso no oil and gas de wonta nye advert mpo ai na wonu yenko onim se bia se nka ntosa na se bibisa na nka woto na ebia obeka se wo ko akohu media personnel bi ebia sa advert o se den yo no nka wa ya ama no nanso na adwuma wo ye no wone media fo eni twaka bia enu nti asam a ekoso a ye papa Kennedy Agyapong wo pese wo de ne ho efodofore mu no nani enye ho kra na kwese mpanifo no dia wote wo manimu a wo ye no se obi koka na akoye nsem na semu no de o kire no se ne ayenua twini Jonas akoka bia akoye nsem no nanso wo se mpanifo ne hunu na wo hwe ese abribia no yedie enkoso asumdwe ni perepere yo ena ebekoso ewo oman ni mu enkoba ne se bibia ne yede obidin fore ho sa enu nti de ekoso no nani enye hu na momonua kai na hunu se de ebekwa ababia efasa asem we hu no yede baba besom ewo Attention TV so efise wo se efata ese ubete na ubehu ne ekoso ewo oman Ghana mu seni adebia aya meka no na ma wonso weni ada wo ho so ni aba ma me da kwansam a me de besum ni kai sa abre ni abre nyina no obe subscribe na baba be ka Attention TV ebusuakuo ne ho se wo like na wo share so na ma onua bi nso anya bi ahwe me da wase e ma wo mo ni hwe